Deshpang kasul bam sotu kawan naeng apule makalong kalia kamsyam langet ha ublay kamsyam la perkadbu syapang kajingen nama kala em ha kasobit unit usinet ha kaba pau ba omdan banget ha ublay le perkad ya kajingen de kala long kabapen lengo ya ka banpet ban yoslo ya kasurkran bam sotu kami naeng ha kapor ba kala dap apulai slam kaba kadon marway hayeng da kajing bom don ulok jongka u yuri ha kata kapol kaladap da kajing kuslai miet batsni namar kijing akibadon ha kalong yek kendet kalarung ha kajing mut jongka ka jing perkat ngidei ban kendria no nangne klem da bu jing mut kalia kala jubab hoot ngidei ban kendria no nangne ha kata kakalutman kala snow kumbadon bakata ya ka terpeng jongka bat kala yosno ya kasur ka bajai ba kaong kata kalong ka ba de shisha kalanget barok saudong ka kamra klam syam yoi yanu hendrai kam syam latiang namar kata kasur kadap da kajing snow sebun te kala pediang ba maka bat uyuri kidai ban kendria no na kata kajaka baro armul silok kilalet syong leisa ha ki benta basate tam jong kasubit unit hapo ka arti circle omdan hangta light no tang bantre bat ban yakran bat ki para marjan ki layalong parlok jan bat armul silok kalioba bat kavilenten Kisnem kilalet bat kensat kasubit unit kala kelam kata kala penlong ya kayuba bat uvelin ten ban kendria syong no syaweng hendrai kila ya bitem ya kajinglong paralog jongki da kunta ka liuba kala ya sang bat kalia syapang kajingsku tenat jongka ban puli ya ka bible bat ya kie kijingkai ba kala yo na kata kajing puli Hakaway kasni kaliuba kala yoi ya kajing penbenah balatho da kakti kala let sya ka adres balatho ha kata kajing penbenah bat kala syam ya kakenhun jong ki 7 day Adventist la kajing bu jing keli jong ka barobor kanu kadai kasni ba ublay ulaong badai baraki kala yo ya kajing jubab na ka Bible hi de kala IT yala kamesiam sya ujisu lemba kajing penbaptis da kabasyet hem kala yatu ya kalia syapang kata kajinget ba kala syam kalia kala pediang bet ya kajing sisya na ka Bible bat kalioba kala yasam haka hendrai kamdon jinget dalelehi kam syam lah itu ya ublay bat kam yoi ya kadaw bahkan buat ya u neban raki ya kasabutan nang tapat baro ar buat silok kiladu kam bat kila syam sitom di hakaway kasni kala ud hakaway kanongway kaba kerteng kanya bala kendu hasurok kanya kalawan syaying jong karengkat bat kabawan ra snobha ya upan bat kikajo nakper lajong kaliba kala kendet bat pansiu keliang ya kanya kala tiet katu katne ya kijimbang banlet ai ha kanaya kum kajing penpau ya kajing snob ngu ya kata kajing le sebun hilaya long iparlok ibay yajan bahaban kalibah kala kendet bantep ya kajing im kanaya kakam sitom ban ya ka jongka ulok jongka ulaklat si benai mensua batmen ta kahap ban pendak penbiang bat pensan penrengba ya shpo ngut kikun marwe simen hendrai kadap da kajing jingsuk mensiam bat kajing kemen kalibah kala tip pat bagadai ka 7 day Adventist de menta kala don arngut kilok arngut ki parlok 7 day Adventist kalioba bat kania hendrai kadang yale bat kajing pomdan jinget jongka hakaway kapo kaliba kalalet jengok kerpang ya kalia bat kalaya lam ya kalia sya kayeng mane 7 day Adventist balate themai hakasnong kalia bat kalia kalalet jingeseng man kasni sabatan hakata kapo kalia kalalong
Mei tiet skausi ba kakun jongka kaladu ya ukun badang syukha kaladu ru ya ikun baar katba kadang pun ya u haba kalapun kun ha kasien kabalai kala syutam jur kata kala pelong ya kalia ban perkat jam a trai penek ya penek ya unde u kelung watsya ba un kladno nangta kalakulan ngan pai yang me bat ngan IT ialah kamen siam sya kajing sya pembaptis lada me penne ya uni ukulung kakun jongka kalakha ya ukun ubasat bakot bha ya uba kila ai katem ustipan bat henry benai hadian kalia kalasya pembaptis bat menta kadon ya kajingan menta kalada riu pukundai senam bat kalale jing seng manla kesni sepetan lengkat bat kun jongka kaba kateng kalioba bat uksi uba ladap sposnam ustepan kaduwai ru ba ulok jongka bat kiwei kiba hayeng kindon ya kajingai bat ngi bakin nget hau blai ha kawei kasni kajingai skam ha kawei kasni kinle ya kita ki kitip ya ublai bat begitip ba uyos ngau ya kajing duai jongka ini di stream